Skratka, videli smo dva zelo različna pristopa, ki sta kar zanimivo izhodišče. Jaz bom v slovenščini govorila, pa bi prosila potem, če bi mogoče vsak od sogovornikov na kratko glavno misel povedal v angleščini na koncu vprašanja. Skratka, če povzamem, v bistvu iz prvega projekta vzamem idejo, da je človeški organizem, če razumemo v bistvu mesto kot sistem, kot človeški organizem, ki je sestavljen iz organov, tako kot pravijo avtorji, in v bistvu se voda pretaka pač po vsem tem in je v bistvu mesto podaljšek naših teles. Če govorimo o umetnem vodnem krogu, ki ga pravzaprav sestavlja naša, to se pravi, vodo dobimo iz pipe, to se pravi, pride iz vodnega vira, potem gre skozi vodovod do naše pipe, kjer jo natočimo in ta krog, umetni vodni krog se zaključi pravzaprav z kanalizacijo in čistilno napravo in gre nazaj v naravo. Ta umetni vodni krog je pravzaprav podaljšek našega telesa znotraj pač neke družbe, v kateri živijo. I was saying that artificial water cycle is basically water supply and canalization is basically the extension of our body in our society in the city. So it's basically the same. Vprašanje profesoru Mikošu. Fakulteta se ukvarja pravzaprav s tem umetnim vodnim krogom. Nekako v celoti ga obvladuje z pač različnimi tehničnimi načini. Prav tako se ukvarja tudi z obvladovanjem meteornih voda. In če govorimo o pripravljenosti naših mest na sisteme oziroma na probleme, ki jih prinašajo klimatske spremembe, potem ni samo meteorna kanalizacija, ampak je vsa zelena infrastruktura, modro-zelena infrastruktura. To se pravi, ne govorimo le, tako kot je bilo vidno že prej, ne govorimo samo o pač tej nekoč sivi infrastrukturi, govorimo o parkih, govorimo o odpiranju vodotokov, zacevljenih vodotokov, govorimo pač o vsej tej infrastrukturi, ki mesta, to se pravi reke, z vsem svojim potencialom, parki z vsem svojim potencialom, da napajajo, da v bistvu kot spužva nekako zadržujejo vodo in jo v bistvu skozi njo se napaja podtalnica. Skratka, govorimo o vseh teh sistemih. Skratka, vsi te sistemi so pa samo en majhen delček zadrževanja vode ali pa recimo upravljanja z vodo v velikih sistemih, ko govorimo o nevarnosti, ko govorimo o poplavah. Kaj so pravzaprav tisti, recimo, ko govorimo o poplavah ne vem, tako kot je na Nizozemskem, ko praktično ljudje nimajo se kam umakniti. Kakšni so tisti, kaj je treba narediti tam, kjer v bistvu te običajni protipoplavni ukrepi ne zadoščajo več, tam, kjer je kako se v bistvu tam zaščititi pred poplavami, a so te koncepti plavajočih mest v bistvu, koliko je to
realnost, recimo, če gledamo z vidika hidrotehnika, z vidika v bistvu stroke, kot smo prej rekli. Ja, hvala za vprašanje. I will go to English anyway. Too many questions to give a short answer. I think it's rather to give some statements. One statement is that we are to the point of the problem, and it is hydrology. Basically, nobody used this word, so hydrological circle or cycle is important. So floods are only part of that cycle. Infrastructure, green infrastructure, anti-flooding measures is part of that. So if there is a smart city, if we are living in urban environment, we are just part of that circle. Why? We started with climate change. Climate, definitely, from my point of view, to start with the first talk we have today, is I don't think climate change is important. We must adopt another term, which is a climate variability. And part of climate variability, of course, is climate change. Without change, there won't be any variability. Variability was there and will be there. Water wasn't on the earth and will not be in some far, far future. So we have a very good timing, human beings, to be here because we are 70+% out of water. Yes, and we are living more and more, 70% in some cases, maybe in Europe. Worldwide, 50% are living in urban areas. So we need smart solutions, smart cities. Another question was whether we could transfer these ideas or experiences from the Netherlands to Slovenia. Yes and no. If we would like to transfer Slovenia to a really smart city, we would need such solutions as presented here. But this will be part of a much larger climatic-driven hydrological cycle. Don't forget about that. So we need to talk about natural conditions we have, natural resources and conditions. So do we have, let's say, a stable water table to have a smart city of that kind? Of course, this is, I think, for the second half of the 21st century. I don't think I will be living at that time, but yes, this is an option. This is an option to try technologically some solutions on the Earth we would maybe need elsewhere. Mars, maybe, because circumstances and conditions on the Mars are different. Yeah, but the whole technological history goes into this more and more urbanized and technological driven world. There were many talks about how we have forgotten indigenous people, that we are behaving differently, that floods are threatening us because we do not know floods anymore. There are so many questions in one maybe short answer whether, let's say, we are teaching people, students at the faculty. Yes, we are teaching them about the hydrological cycle. We are teaching them how to, let's say, intervene at an acceptable level with the hydrological cycle, with sewage system, with drinking water. Of course, there is a reusage, recycling of matter and energy, and smart city means more or less a small cycle inside the large one, driven by climate and solar energy, of course. And yes, if you would like to be, let's say, self-sufficient and live longer, I don't know, hygiene was also given on the table, we should do these smart cities. We are talking about smart cities. Smart specialization in Slovenia, one of the, these verticals is about smart cities. Yes, because we go to urbanization and all of the cities are on the seacoast or along the rivers. Why? There was also given because we needed rivers for transport, we needed rivers for sewage system. At that time, some 100 years ago. Nowadays, we have a sewage system. Obviously, it's not large enough. And then we have our overspill to rivers again. Maybe we should build larger sewage systems. I don't think so. Now we are at the question, how to have green infrastructure. Possibly because we have built environment, many structures, buildings, we should
of course, release water not during the event, but afterwards. So we need small-scale structures, ponds, infiltration to groundwater we are drinking, we are living on the groundwater in Ljubljana. All this, of course, is possible, is technologically viable, and it's not easy. Do we need norms for that? Maybe. We need investors, we need money, and we need space for that. So urbanization, which is that the buildings are coming closer to each other, then we are going to the solution we've seen from Rome, that everything is in the building. Energy, people are living, swimming, plants are there, sewage system is in one building. This is a bit a Mars, going to Mars and you have one tent, everything is inside, self-sufficient, energy is coming, nothing goes out. We recycle that. But for that, I think we need smart people, Musk, Boscarol type of guys, investors for that, and yes, norms. We need educators and professionals who would like to stimulate that, and we need good examples. We need really such small glamping type of buildings that we will be, that we see that this is working. I think Slovenia is much closer to what is in the Netherlands, so we're still sticking to technological issues, maybe to 60–70%, and for the rest we need risk dialogue, we need awareness, we need better understanding of the physical environment and the processes that are going on. And I'm known to be too long, so that's why I will stop here. Hopefully I have answered to part of your question. So maybe at this moment I would like to maybe make a distinction between, because we can hear a lot about green infrastructure and blue-green infrastructure. Basically, the way how I understand and is that green infrastructure was actually introduced into the city in order to bring life, wildlife into the city. And it's really connected with bringing possibilities for other beings to be part of the city and all this ecological system. However, blue-green cities or blue-green infrastructure, focus of that is on the hydrological cycle. So basically bringing hydrological cycle that was that is completely changed in the urban areas with artificial possibilities or different kinds of techniques to bring it closer to the natural water cycle, so that water can not just that drains into the drain and straight to the sea, but that it can stay in the system as long as possible and purify through natural system and everything. So I would like to ask Mr. Janez Kastelic, who how he see this as former governmental official who was working on water management, and now he is working as in the protection of the biggest national landscape park here. So how he looks at these questions? Najprej lep pozdrav vsem skupaj. Jaz sem zelo vesel, da lahko dam svoj delček moje misli k temu, bi rekel, tej konferenci. Jaz bom summary naredil v angleščini, zato ker bom mogoče uporabljal, tako kot je Lidija uporabljala slovnico, in jo to zelo težko prevedem v angleščino. Namreč
Jaz sem zelo vesel, da sem poslušal prezentacijo gospoda Brewerja, Hans Brewerja, ki nam je predstavil, kako in na kakšen način gospodarijo z vodami, ne? Ker to ni upravljanje, to je gospodarjenje. Ne? In jaz sem se imel občutek, da sem v eni časovni kapsuli, ne? To bo nekako, odkole bo nekako naše barje izgledalo čez približno 20-30 let. Namreč ljubljansko barje je kot Nizozemska v malem, ne? To je popolnoma umetno zgrajena krajina. Tisti, ki ste imeli priložnost prebrati gospoda Melika, Kolonizacija barja, ne, boste videli, da je se kolonizacija začela v 18. stoletju, bistveno kasneje kot kolonizacija prostora na Nizozemskem, to se pravi, mi smo majhen nazaj, ampak se zelo hitro približujemo tej stopni. In seveda je to namen kolonizacije bil osvojitev prostora, ki ga je zasedala voda za življenje človeka. In jaz sem po svoji stroki gozdarski inženir, mi tudi upravljamo z naravnim virom, ki se imenuje gozd. In nikoli ne govorimo o upravljanju z gozdom, ampak z gospodarjenjem z gozdom. To pomeni, lahko ga imenujemo sonaravno trajnostno gospodarjenje, nikoli ne uporabljamo izraza upravljanje. Namreč, naravni vodotok ne potrebuje upravljanja. Ne? Ko pa se pojavi človek z svojimi intervencijami, pa z naravnim virom gospodarimo, ne pa upravljamo. Ne? Zato malo slovenščini govorim, ker ta distinkcija, mislim, da pri nas jo ne uporabljamo dovolj precizno. In jaz se strinjam, da je gospodarjenje z vodnim virom izredno pomembno zaradi človeka samega. Ne? In kakšno biodiverziteto bomo mi imeli v procesu kolonizacije, naprimer Ljubljanskega barja, biodiverziteta se bo spreminjala, mi smo v procesu intenzivnega osuševanja, še edinega mokrišča, to se bo pač neminovno zgodilo, ker ekonomika, katere del smo, dela, bi pa mogoče za konec samo eno misel povedal, ne, ali pa mogoče za razmislek, ne. Namreč, če gledamo človeka v časovni dimenziji, je bilo njegovo delovanje vedno odvisno od tehnologije, od tehnoloških zmožnosti, ne, da si naravo prilagodi sebi. In v preteklosti je človek manj zmogel, kot bi lahko zaradi tehnike. Danes pa smo v situaciji, ko veliko več zmoremo, kot bi smeli. Ne? In jaz mislim, da ko govorimo o modrih odločitvah, vse odločitve v tistem času, ki jih človek sprejme, so modre. Šele s časovno dimenzijo vidiš, da so bile nekatere neumne, ne? Ampak rabiš čas, da to ugotoviš, ampak v tistem trenutku misliš, da si sprejel najboljšo. Ne? To pomeni, da bi mi mogli mogoče začeti razmišljati o tem, koliko pa lahko sploh še interveniramo, kaj lahko sploh še naredimo, da ne bo to škodljivo ne za vodo, ampak za nas same. Namreč tudi pri gospodarjenju z gozdovi se limitiramo, to se pravi, koliko lahko odvzamem, da bo ekosistem ohranjen in bom jaz od tega imel gospodarsko korist. To se pravi, simulacije so 1 na 1, ne? Tako da mogoče je to tisti razmislek o modrih odločitvah. No, jaz sem malo zašel na filozofska ravno, da se smo oba inženirja, ampak ne glede na to, en tak filozofski pristop je potreben zato, da imamo razmislek, ko govorimo o tehnologijah, o tem, kaj delamo. Ne? Tok mogoče za uvod. Zdaj pa jaz ne vem, če rabimo summary, ki je že vse povedala. Tako da... Lahko pa še kar tak summary naredim. Ja, hvala za tole. Zdaj mogoče eno vprašanje, kako se pa pravzaprav država odziva na vse te stvari, kako v bistvu, recimo, če gremo na vidik načrtovalcev prostora, ne?
Dostikrat jamramo in tarnamo, kako pravzaprav so vse te poplavne površine, kako so sami problemi s tem in pravzaprav nič ne moremo. Zakaj se je pravzaprav država odločila, da je nekakšen moratorij na gradnjo na poplavnih površinah? No, ni moratorij, ampak skratka, da gre, da se v bistvu umika iz poplavnih površin, pa da se večji poudarek da nekim tudi negradbenim ukrepom za varstvo pred poplavami. Hvala lepa za vprašanje. Najprej, če je Janez rekel filozofsko, ampak jaz bom probal biti čim bolj pragmatično konkreten. Najprej, kdo je država? Mislim, da je zanimivo vprašanje, pa bi bilo fino, če bi si vsak sam odgovoril. Klasično, konvencionalno razmišljanje, to so oni birokrati v ministrstvih, pa tista birokracija v Bruslju, tako zaničevalno, slabšalno, to je pač država oziroma državne oziroma evropske institucije, birokracija. Kaj je država oziroma birokracija naredila? Kaj pa še eno bistveno vprašanje, torej kdo je država ali pa recimo administracija v njej in kje so ti ljudje, ki tam sedijo, dobili znanje in kakšno znanje. Tukaj se mi zdi, da je treba zelo jasno se s temi dvemi vprašanji razčistiti. Jaz menim, da so te ljudje produkt realne družbe, nekih konstelacij, znanja, za katerega morajo izkazati s certifikatom, da ga imajo, je kakršno je, in potem delajo za to državo, kakor pač delajo. To je zelo pomembno izhodišče, če bom čas bi v nadaljevanju to pojasnil. Drugo pa je, zdaj jaz bi zelo rad opozoril na besedo odgovornost. Odgovornost stroke, Lidija, stroke, strokovnjakov z veliko in javne uprave, administracije. Spet, odgovornost enih in drugih, zakaj? Za pametne rešitve. Kje je tukaj meja in kje je odgovornost? Za bolj tehnološke ali pa bolj recimo naravi bližje storitve. Jaz sam bi rekel, da sem bolj naklonjen čim bolj enostavnim rešitvam, zato ker seveda so manageable in so tako ali drugače poceni. To, zakaj se umikamo zdaj pa konkretnemu vprašanju, če to mislite sprejetje uredb po poplavni direktivi in s tem določenih poplavnih območij, ki ne bi bila omejena raba tudi za urbanizacijo ali pa pod določenimi pogoji, je to eden izmed ukrepov, ki pravzaprav zame se zdi na nek način nič novega, tisti, ki poznamo ali smo pa to študirali, je to bilo že v neki bivši državi, ki smo živeli praksa, zdaj pa z evropsko direktivo je pa to nekaj novega. Mislim, na nek način degradacija stroke in prakse, bi rekel, in vse, kar se je vmes zgodilo. Torej, odgovornost, bi jaz rekel. In zdaj, lahko se tukaj ustavim, samo res bi rad na to odgovornost povedal, ker imamo tle profesorja. Hidrologija pa vodni cikl, ki je tako ali drugače seveda zdaj bolj dinamičen ali pa nekoliko spremenjen zaradi nekih klimatskih ali pa temperaturnih pač nihanj. Ja, to je celovitost za vodni režim in za rešitve na lokalnem nivoju, da ga upoštevamo in nanj dimenzioniramo rešitve, vključno z rabo površja. Zdaj bom pa rekel, kaj je stroka rekla in kako ravna, pa se ne odziva. Terminološko, ko ste imeli debato o vodnem upravljanju oziroma upravljanju z vodami ali gospodarjenju. Mogoče majhna distinkcija ali pa tudi ne. Kaj pa bistvena? Upravljanje s porečjem ali pa upravljanjem z vodami. Kaj pravi stroka na to?
redukcijo, simplifikacijo, ki je v praksi stroke kar sprejeta in ni komentirana in je bistveno, ker vemo, da vodni režim oziroma kakovost voda in količina je zelo odvisna od sklede oziroma razmer v porečju. To je drugo, in tretje je hidrologija in upravljanje z sedimentom in hidromorfologija. Hočem reči, kaj vse stroka, bom rekel, na nek način spregleda in zapusti generacijam načrtovalcev in še bolj uporabnikom, kot so nove generacije, ki dobijo kot strokovnimi podlagami odkljukane ureditve, ki so pa zapolnjene sedimenti in nihče ni kriv in je tukaj tako ali drugače strokovna rešitev izpred 30 let ali pa 50, zdaj totalno neuporabna problem in nima rešitve. Hočem reči, odgovornost do načrtovalcev in upravljavcev. Hvala. In izvajalcev. In tukaj mislim, če bi ta odgovornost obstajala, kar je pa ključno, če bi ta odgovornost obstajala od začetka in zelo, bi rekel, iskrena sodelovanje med strokami, bi imelo veliko manj problemov, ne bi potrebovali fancy, bi rekel, tehnoloških rešitev in dragih, ampak bi s to sodelovanjem, iskrenostjo imeli veliko bolj učinkovite rešitve. Hvala. Skratka, če povzamem, v bistvu arhitekti oziroma planerji bi morali že dosti bolj zgodaj sodelovati z stroko oziroma saj je ves čas sodelovala, samo ne vem, zakaj so se pa vendarle potem pozidale poplavne ravnice v preteklosti. V bistvu je bilo mišljenje drugačno. Vseh. Ne vseh, ne socializirati stroka in uprava je tukaj, ki odloča. Ja, mogoče. Uprava oziroma država, kdo je država, še enkrat vprašanje ponavljam, odloča na podlagi strokovnih mnenj. Ja. Ja. Samo še. Ja. Namreč, a dela? Ja. Vse misliš, ne? Namreč, ravno ko govorimo o poplavah, ravno na poplavah se, tako kot je on rekel, kdo je težava. Jaz nimam nobenih težav osebno, govorim, pa sem bil vodja sektorja. Mene pa je to se po gradijo poplave. Tam jim povemo, da je poplave na dve taki zaradi potreb. Če boš naredil alpski stil, je pač tako dobro. Namreč, kaj je pa, mi kot javne ustanove inštitucije z regulativami odvzemamo dolžnost posameznika po lastni odgovornosti. Namreč najprej si odgovornost sam zase. In če si toliko nov, da se ne pozanimaš, kam boš bajko postavil, in potem, ko te zavije, ko govoriš, država mi naj pomaga, tako kot Mika pravi, kdo je to v državi, potem je moj logični odgovor, ko vprašam, kaj si pa ti popustil, ki si šel na Barje, recimo, graditi alpski hiši. Ja. Veste, to je tisto, in potem se začne iz lastne osebne odgovornosti, govorimo o subjektivni lepoti in arhitekture, ker črna rasna, recimo, tipično primer regijskega odnaska. Ker potem glasno rečeš, če ima en hišo v tem stilu, jaz to bom naredil triangula, pa ne kaj. Ampak potem, veste, vse, kar delamo, je družbeni konsens. Tudi regulative, zakonodaje, družbeni konsens tistega trenutka. In govoriti, da je država kriva, da se nekaj dogaja, ne. Mi z lastno odgovornostjo, ali pa aktivnim, ali pa neaktivnim pristopom, dovoljujemo, da se to dogaja. In ko bomo enkrat nazaj vzpostavili nivo osebne odgovornosti za lastno dejanje, ki delaš na lastni lastnini, takrat mislim, da bomo tudi kot javni službenci bistveno mogli biti bolj odgovorni sprejemanje odločitev
Ja. Mislim, da je tlele never ending story, da se lahko debata vrši še zelo dolgo. Tlele po drugi strani me preganjajo, da smo že zdaj preveč dolgi. Ja. Tle sem hotela zaključiti z pač eno mislijo perzijskega poeta in sofističnega mistika Rumija iz 13. stoletja, ki je rekel, ti nisi kaplja v morju, ti si celoten ocean v eni kaplji. Tako da mogoče malo poetično zaključimo. So you are not a drop in the ocean, you are the entire ocean in a drop, said Rumi from the 13th century Persian poet and mystic. So maybe a question from the audience. Yeah. Hvala, jaz bi samo to rekel, da ko vse gre po zlu, je pa treba se preda jasno znanje na prvo mesto, strokovnost na prvo mesto, pravnost odločitev, ampak ko gre vse po zlu, takrat se pa morajo vključiti mehanizme države, ki to znajo zaščititi. In teh mehanizmov recimo v Sloveniji ni. Mehanizmi, ki bi se vključili in bi ustavili slabe odločitve, neprimerne odločitve, napake projektov, napake planiranja, teh mehanizmov ni. Konkretno, inšpekcijske službe ne delujejo. Prijave v povezavi z intervencijami na vodnih virih ne delujejo. Jaz mislim, da je to nekaj najbolj grozljivega, kar sploh lahko reče nekdo na enem strokovnem javnem zboru. In to se pred našimi očmi dogaja in vidimo, da se lahko zgodijo, mislim, da so lahko posledice katastrofalne, ki jih je gospa Bogatajeva nekako tako imenovala, ko ni vode, se umikamo, gremo, je eksodus. Hočem povedati, to se da preprečiti. Jasno, najprej strokovno planiranje, pravilni nadzor pri izdaji vseh soglasij, potem pravilne strokovne izvedbe. Pa vendar, če pa pride do odločitev, ki niso strokovne, oziroma se vključujejo strokovne in spremenijo smer, potem je potrebno intervenirati. Temu rečemo pravna država, ki verjame v stroke in v bistvu z temi mehanizmi ustavi, dovolim se reči, v najhujših primerih tudi norije. Tega ne smemo dovoliti. Jaz mislim, da to je manjkalo zelo v redu v razpravi gospoda Breclja, torej mehanizmi obrambe pred neprimernim planiranjem oziroma neprimernimi izvedbami. Hvala lepa. Marko Fadura, I'm a spatial planner and I speak in English, of course. We heard a lot about spatial planning today, and I think we should add something in there. First, I'll start. It's interesting that we had a few discussions today about exact wording, and it was in Slovenia, so maybe you others didn't understand. But what I heard today is that we in Slovenia, we need to cooperate more better. And I'm telling you, this is what's wrong in Slovenia. We shouldn't cooperate because cooperation means we have different levels, different sectors, and each sector has its own. Slovenia should integrate. And this is exactly what's wrong with Slovenia. And this is where we should, our thinking and our change of mind should be there. Don't go into the collaboration, go into the integration. If you integrate, you don't forget anybody, you don't forget anything, you include everything. And this is what we have to change in our mind in Slovenia. And I'm worried because at least for the last change of Slovenia special laws, you don't see inclusion.
You see a lot of collaboration, yes? Yeah, we do it, but we don't include, and this is the problem. I will just add a few things. There was one question in the previous panel. What would be our advice to the architects, planners, etc., probably? My advice would be what Hans was saying. We have to adapt. We have to adapt. And what Janos was saying, we are to be blamed because we are building on the flood plains, etc. We have to adapt, and this is the change of thinking. This is again the change of thinking, acting, planning. We are not planning differently. We are not acting differently. We plan differently if there's somebody saying you have to do it, and we are acting differently if somebody says you cannot build over there in that place. So it's again change of mind, and this is where we are actually quite bad in Slovenia. So what my advice to architects, planners would be, there are different levels where you can operate and work on. There are different functions of those levels there. You have governing levels. Of course, you cannot go into the government level. You have, if you are one, you start from what you can do. Everybody can do, and there was discussion, we have to start from ourselves out. It's the same with the waste management, it's the same with energy consumption, it's the same with living with water. We have to remember why we're here, living with water. So first level is ourselves. And then we have, of course, levels. We have district level, we have municipality level, we have regional level, we have national level, we have international levels, whatever levels there are. But these are different issues, and I think architects and the responsible planners should understand all these levels, should understand their role, their obligation, their possibilities within those levels, and act accordingly. This is the best thing we can do. Of course, we have to learn, we have to embrace water, we have to learn whatever is needed to understand how to adapt to the water. And adaptation is the word. And I will finish with, we had Mr. Šestan here, he's the head of the Civil Defense Civil Protection Agency in Slovenia. And what Civil Protection Agency does, they're into prevention, they're into preparedness, they're into response. But they are not, and this is what Hans was saying, into awareness. And we should do everything on the awareness level, because awareness level is not the response, awareness level is upfront. And this is when the awareness comes, this is when we will be able to change our thinking and our minds. Thank you. Yeah, this is the key thought. So maybe this is the point where we can just conclude and leave it there. So changing the way of thinking, that is what we need to do. Thank you. And acting, yeah.